tum na tum berga zia ambor nyem te heaven. Come on how? Wula kenya venya adanka ye tum la 247. Come on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunung da salam akan Come on how programs. Tum fo inong dele sham. Yong pa ka bu no ko mi rotang na ko bu han bon lu na pa pyam fa so. Zan chang be kale ka bu no la ko mi rotang na ngoma ngone ya tang na net tum na lapti yelo ne dana pa andu abida ko kuma. Tum fo inong dele sham Come on how programs to analyze rayela tin yele sham ka tanam nye bang da mi ben sha kam ha te ba ko try ne tin yanya ta hankal bilbe te jaram bil she tin yarma like din yam mal bi ha go sham kar viete te za dag bango viete te ka tin musulmi ma ka viete gana za kan tira na ne new to this channel te maka subscribe ka di bi le pati anya won yar to contents anytime ka te drop for zapala tin yan chant yele to ashel ma ku nyela short po ka me piele zan la piongo ka ba al kaule ne ya al kaule ma mi biane ne biana ka bi shedin ne rongo biaguma ni chensham domi tiye ne tamane mazanda ngumma ne zanu da bugumdo be de zo ya pam ka tenti asham beran bien so na karnyela an al kaule ne de lasan bon ka tien yeldi yeto atamasham zan kpara polo denye yeto ashedin trendra about the phantom ne Pietab na version near your varma with Pietab na Karanyela on social media 7 years anything about a fan ma bi ku ne to rataba banga harataba bi yanu modern kane ngombo bi yal ma le ngomo yel ngopango den ye shambala to ban ye sal ma to ban ma ye shel katian suha fan ma kai yel to musulen taban dwal bakatian yel ngoma nleti rame so ben Europe yel ma die to adilan ye die to abet anye ma ndan wona be ayel na zama te yel ma le akoto ko yuna ben shi akara chena hala agbatan tan mai tale den na ayel no because of zala zo mbelan yel na wonzo be na no fuma shel and by this one it's not going to that phenomenon we chant to that phenomenon the chanlan yon ipa gbob ma yuna ma wosane hay anye afa ka gbob yunda ama ngom biya to ne be ngom biya nyanga de chenlan nir kam ngonye dagbana nye musulme be ngonye ganian ka wum de yeto alango ban te ban siter tamale ben sharan chian ma en tin yalan mahan le share ki che ka to duale nye din yen nan sham tin ye ka daguya nyang ka daguya kar nyang nir bapam ka kunye ka so zelo ben zero dagul kar tin yon obo etale da badarma ama oizan dagul ma yina no to kwai kashab dazungo kashab salan dabiane haidal bayan yama ko tamzo karla no do kabada so this is yeto asheni yel zankpa de polokan yel chen la taban dwal afanum ma sanma nuka to yelle kaman how programs the man ma kala nye the man la tenum papam ka afanum ma turtab social media ma tenum di nyere the majority because tenamenye support ma bi zang da gulma yina ka ban yabin yan kwata shaba kaso yan no ta anda gum mangle yina ta kwa be ban kwara ban shatar tama ta darme ta shayar lame ndal fa yina ta tuso mani yan yan won su hem pa kan shayar gal shakan halway no mistake in ko mi man raba ciyan amma dan kunye ta follow nirma kaya yo ya shama nyale ngumbo isa yina ti yel ko den male tal be kan kumiya ngumbo ni ya shama da ba ciyan onyem polo nirma zo tenemiyen supportele kare dinye bentwa ma because unbelievable man repato zo di pato zo ba meta namba nangba be so ku pa fa ku prum odale fa te yino zo on ku tu social media ti yare to anara talamo o mi no melon yen tam shab kare chan denen nyete bandwal ma o mi no me tumba ban yen talete to ka biane ko gba yisi social media yo mi no mai tu mo ban tahle to musul semi gba yela me ne abai nor dambia abai dola ban wel be o tien jia chang shel polo tie mo gba o tien jia chang shel polo musul se bezan adal fazal fe o zan la ba ngondwa ai jamna wonnai abana manye second ka restricta yela ya nta guideline ben zarazes na ba ma tien jia chang ben shi arampa musulese be kama na ona zase shele ami kuto yel ma be kama tien dwa to wum ban ya ban turta ngwa ban mama ne yete wazu shele ti dwa to wum bo wazu numa tien zang le tumtuma ban kula to yete ne ban non de shamma den za de den be correct mbala
so problem nyɛla ti ban doli ŋɔ maa chɛliya ka ti restrict ti man ka chɛri shɛya biɛla ka ti restrict ti man ka chɛri di support afa yɛli so yɛtɔɣa wɛli ka ti daasa Allahu akbar ka yɛli ni ŋuni n ku nyɛli ka o gba chaŋ ti yɛli ŋɔ ka ti yɛli ni ŋuni n ku nyɛli this time di ŋmanila ka afa nim maa nyɛ problem bɛ ti ban doli ba maa bin kɔhiri dagu shɛli maa bi nyɛrila daa ti nim n dara di ni chɛ ka biɛɣu ni ka bi yina ti tam di duɣu kara ni bi duɣu pahi maa bɛ bin di duɣu biɛli shɛli maa ka laa bindirigu maa bin niŋ maa ka bi nyɛ ban yɛn di pa shɛli bi naan advice bi man ka yɛya ok di pa shɛli n bi tam lan duɣu ŋɔ viɛnyɛla bee n bi niŋ lan presentation maa viɛnyɛla bɛ wɛda o yɛ din viɛli bee di bi viɛla o malila ban yɛn yina ti daa support ka yɛ ni o ku yɛ shɛm maa n nyɛli hali o ti yɛli ka di miligi gba kama yiŋɔ ka a yɛn nya ka fa so yɛli yɛltɔɣa shɛli ka di lee taali ka o polo niri ti yɛli din garili gba ka din pa taali bee ka o yɛli din nɔɔ bee ka yɛltɔɣa yɛn bɛ yiŋɔ maybe afa zaɣala yihi waazu n yɛli ni n ŋɔ nyɛ ŋɔ ka yɛ yɛn ku saɣati ka laan nyɛli diipa n polo afa n ti yɛlli ti yɛn suhula ti musulin nima n suhu ti Ghanaians paan yɛ suɣulo chɛliya ka ti bi sɔŋ afa nima ka bi saɣam biɛhagu di chɛliya ka ti sɔŋ ba paan yɛ suɣulo di chɛliya ka ti sɔŋ bin niŋdi bi shɛɣu ti chɛ ka bi baŋ nira bi niŋ ti suhupiɛlli bɛɛ bin niŋdi binshaɣu maa ti chɛ ka di nyɛla tin bɔri shɛli n bala biɛɣu kan ka bi niŋdi ka ti dara everyday a yɛn nyɛmi ka laa yɛltɔɣa ŋɔ maa ka di ku chɛni biɛɣu kam chɛna n tiɛha ni yɛ ti ku yɛn yɛli yɛltɔɣa shɛli short on Command House program zuɣu ka kahi dala maa ka ti kuli n bala Yusuf Abu Turzon n nyɛ producer zaŋ ti program ŋɔ Abdulbasit Kutire a kuɣulan zaŋ ti program ŋɔ as always Diza boy Abdulrazak ŋun n za kamara nyaanga ka di paara ana maa a yi nyɛ new to this channel lan teemi ka di subscription button ka pahi ti bell anytime ka ti drop awesome contents a nyɛla ban yɛn be ban yɛn yɛli first puuni n chɛbisiya tumni tumbir ka ziya mbor nyim te heaven. Come on how? Wula ke nyeve nya adan ka ye tum la 247.